o te fie whatalofa mo whalofa le malutele o le tātou nuu, le fo ua tātou whailoa i le tātou pokalame muli o le asu tona i le neitau sanga luo lima, ia, e pei ona tātou mafuta mai le neitau sanga antoa, a o toi whaita waso, ona mai a leo le neitau sanga i le teita inga male alofa o le tua i lo toso i fua mo so mātou. Wala e alo mai a, o se wapoponga wale nei o le tautua male o nanga lau Samoa Entertainment, o tala o mea na tutopu i Samoa. E mo atu i tātou tala, e si lia le lua se fulu leo whai o ia te tele, ia le malopo ia tonga, le tusa ma le lua suma lima anga i le wha se fulu anga le lampo o ie, le ana wha lia le wha moe mo le wha le ngā pepe, al komito tina, le fia anga o paia, i le motu tele i sala whai, i le aso tonu na wha i longa i le pepe o le karisimasi. O se tūlanga mātango fia na mōri mawina ia tau mawhainga, e pei o na mōri mawina i luna o anta na whaasala wina. Le tūlanga mātango fia ma le māua lunga le whaatinonga, le ana whaatino, e le komito tinana fia o mapaia o maile motu tele i sala whai. Tele ia fau o ia na whapena lava o na ngā pātia mga sea i le komito tina, e ala langaina, mai silia ma le tolu masina le ana fea ngai e le komito tina, ma le whaatinonga o le wha moe. E se mai i tonga i pei o na whaalia i le nātai au, na mōri mawina fōi i le tūlanga o whala le lii, mātango fielo na tāpena ina ma le langa ina, le fōi na wha ilo i le nātai au i le wha moe. O se tūlanga watoe whawhango mwha manatu e le whaibalo filima fōi o le tūpao tina, wa amata na tau mou atu le tele o fio anga, pite iane, o le lava lo tamau a inga, ia whaibalo filima o komiti o tinana fio anga paia, e ala i le whaatinonga le wha moe. E o fo ili tūlanga e pe ona iai a tinae, e pe ona mōli mawina o tāwale, le na tau wina, o nisi o tūlanga o whaamdianga nala asia, e nisi o ainga i te tono le hawhio anga, le fo ina whaatino ai a sia singa, ma o se tūlanga o mōli mawina, ia ma mone i upu o le tunu, e aulina i laua tina. I se whaatatanoanga ma le presidente o le fo i komiti na ia tā uai, le tinaya e penesa o se tūlanga o mea lofa, le pei ona whaalia e tu ina atu lea, ma whailo antu le tūlanga le whaibalo filima o tina le hawhio anga, e le ono wha i le tina, e ala i le whaatinonga, ma le lalanga pia o tūlanga e pia ona iai le tūmananga whanua o le tātunu o ia na malo, ai maise o vaenga uma e pia ona whaalia i le tae ao o le karisimasi. O tātou tala, ua mori mawina bea le te o sui whaipule o le tuangai o le sui puipuia le ia tau tangata le HRBP i le tūlanga le polo kete le miliona o le whaidua inga le whasenga o tustala ma le fionga le teitai o le atunu o ia fo i le pāle mia le sunga lau le mali tole o te pola teibao Forces Smith le na ia sao noa ai e wha nisi tumalo e le mawhai o na awai e le mawhai o na tusitaro sanga ia whaipule o nai tumalo i le tūlanga whaatata i whano e tusai maa ia inga o le polokete le miliona i whono whaawaya i tumalo anto ai ma i lantou o niso suia le fo i panti na lantou anga i atu lava masituse whaalia ilo lantou te o sa wirilinga la nei o la nei tala la nei o la nei tala aua ia sui umale chapipi lele i apalai o le tali o le information na mai le panel o la tau ia tale te min tapuni ai ia tusi apalai o interviews applications for the chairman e to file apalai a le to abadu na watu ma tusi te ele avatu la to tusi te el bloketi ele ia te au le ingoa o tu mano ia mai ingoa sui ia mana faisa o ia ina fa unga peno ele awai la to le il firinga langa langa como tu si te na ele tu sin sa ni ele cha pipi te e mai ia la to o le interview ia matete el bloketi o tu sin na le no mai na le to lua fai pule ale HRPP ele te el bloketi ana palai fo na lima cram matu ya fotongi pau voila na tangata ala firi fa te fono
al to tele uma ya tol su fa la to na te el bloketi ya ma le lango bloketi o la na fa il fa un al peno Inisio tatu tala e lua tasi ma le 5 fa le mamafa o le pepe tama na fa nau tonu le pave ao le kirisimasi le na fa mawina le matanga wenga soi fu maloloina o le 3 minute te e le tula e se fulu ma le lua i le pave ao tonu o le kirisimasi le na fa na wai i lea pepe ma mai le fio anga o le tina mai le fio anga ala mutu i sale moa ma ona matua le sofa ya forseni a toi ma seraph va awao o matua i o le tamititi o le na fa mawina na fa na tonu le vaveao le Christmasi ma ua yai nei le sofa o le pepe ua fa ingoina ia tali o ti ngao a inga le ua fa ingoina i epe ona ta ua e le tama po le matua o le tina epe ona moli mawina i lunga o ata epe ona tu inatu ma o sei tu ta ua tasi le nei vaenga i tele na tuli mta ia e le matanga ruenga o sei fua maloloina ma le wa lesi fa salau foi po wai le pepe o le afa nau le teimitono o le kirisimasi fa pia foi le fa felo inga o le tausanga fou o se tulanga e peo na moli mawina e tui na mai i fa mtalanga mai le pepe o fa mtalanga mai le matanga ruenga o sei fua maloloina o lo o sei fua maloloina le pepe le pei ona whanau tonu le wawea o le kirisimasi. Mai telefo inisi o mea lofa, wofu inato inisi foi. Fesoa soani ai, ato ai foi, ma le langona le fiinga ma le whaafitai. E pei ona sao noa i aile tamaya a foa. Ona o le apoloa ta ua. Le ana ia ta ua o se mea lofa lea i le ngato le lato ainga. Au fetau i tonu foi, ma le vaitau o le pepe o le kirisimasi. O le ngata o na whelo i atu le te tai o le atu nuu initial whaaputonga e pei o na iai ia le sui o nuu masui tamai tai, whelo i atu fo i le te tai o le atu nuu i e ka le sia so whaatasi, au whapena fo i o na whelo i atu le te tai o le atu nuu i le asosio whaia o nga uma o Samoa, ai le i mahe ale nei tau sanga. O tūlanga e pei o na iai a tūte whi au mga luenga, i le whi au tau mori lava, ina ia tātou lea i atu ma tutu whaatasi e te e atu tūlanga o a fianga o le whala au whasaina. E meise, o le toi whawhangu ma le whamanatu i le saunoanga, a le teitai o le atu nuu i le loa ma le mamalu o le asosio whaia onga le lato pito la au ma le matawha yoi o sa wirilinga le nei o le nei tala. O le universite e tau iai le taunu unga o lau tau ngā luenga. Nga o tau le sa au tau whawhai lele. Mai lalo le au ngā mata. Vasenga tasi se i tau, vasenga valu se i whasolo i kolisi, se i whasolo i au ongo universite, se i whasolo i whafole me ngata i le ola sa ilia o onga whanau. O le whata ua le paia man mamalu o tau wafionga i li matamai tai whaia onga. O le fina ngalo le tātou malo, se o tātou toi purupuru lima whatasi mai lava. E lua amtanga luenga o lo matuari lifa iai, e vai mamau le tātou whainga malo filfilia. Mua o le soifua malo loina. Lona lua o le tūlanga i le ola o oina o Samoa atoa. Amata mai, ia o ngā amata se i tau nuu i le me ngata i le tau mawhai i le tama ma le teine e tau mawhai mo lona ola lumana i manuia. Ma o ia vaenga uma, e leo to e tau mua alo le tātou ma lo le whaatula ngana, whainga whaavae, tula fono, tupe, whaatula ngana, o le meo leo mai le tātou whainga ma lo tau mai to tonu, o inae a mata i ngā luenga. O tātou tala, ua whiriwhiria e le kāpeneta e peo na whailoa le taitai o le atnu. Le tōwhia ai lea o le asoli e lofi whale o polo roni si osa i o lo patea. I le whiriwhiringa le kāpeneta e avea ma ofisa sile matanga duenga fisota inga, ma whaamtalanga ma whaamtang kolosi po le MCIT. Se tasi whao tamari ua tele nisi o matanga duenga sa tautu ai. O lo ia umia le whailonga tau o lua tikeri, whaatufanganga, Bachelor of Arts, atoa i fo'i ma le
Management and Computer Science ma University Pacifica subject le to sanga luafe o lo telefo inisio fa ilonga pe o le Master Information Technology ma University ni Newcastle ma o se tasi wa loa ma lava lona silafia o le filinga ka peneta e pe ona filifilia ile tamali ina ua telefo I taimi o ava noa le to finga ofisi sile o le matanga luenga e ma fua mai ina ua fa malo lo e le komisi e pule tanga te whainga luenga malo le fionga le whao na toa le sa tu le foi e te ia le matanga luenga o riso tau whinga e peo na whailo foi e le fionga le li pale mia le ua tau fia I foi e se tasi foi o tamali na te tau avea le to whinga le fionga ia fepule ai rocta to le foa e avea ma ofisa silo matanga luenga pisidisi ala manuia malipa po le MCO mo le umi foi e tolu tau sanga o se tasi fo yo lo ia umia fa ilonga tawa lo tikaria le Bachelor of Arts mai University Pacifica I Saute diploma ma walunga susuenga fatina e por postgraduate diploma development studies ia manisi o fa ilonga le Master of Development Study mai University au sa mo sa ngalua pe le tamali tono matanga luenga le nei business malam ndio malipa ma avea o se sui of sili lango pite ane o le o tasi to fa ma le fina ngalo ka peneta e se e mai na te tau avea le to finga po lo ofisili le mtanga luenga ile tona iai e pe ona malo lo ma fa ma vai ai le sa tu le foi e mole te inga o le foi mtanga mano ia le to sagafo Samoa tatu pese tatu siva aelo to gatasi mano ia le to sagafo Samoa iga peio le tasi loto fia mano ia le to sagafo Samoa si akile umuitua fagu sua iluga ole lau tali mai le nani o pese tua e to mana tua ila toa maliliu tau filoloto fausia sofo male alofa ia fa manu ia mai le lagi tolunga tatu tala ia o mena tsupi Samoa ile toe aso to na ile nei la nei tau sanga mo olo lima ia manatu lela tatu wanga antu ina yaso lo toe tatu pokalame nei tau sanga lo olo lima tatu filo ile vai sofo e mole nei temi soifua mo ia manuia